še sodiško trojko, glavni sodnik prihaja iz Maribora, Šorli Armando, prvi pomočnik Sušnik Jure, Šutilja v Slovenskih Goricah, drugi pomočnik Horvat Denis iz Starš in pa delegat srečanja je Bogdan iz Ljubljane. Ado, greš, Ado! Dobre! Černa, greš! Povi 16! Dobre, Ado! Druga! Dobro! Špica se Lavora, Lenega morate spustiti. Druga! Ajde, hop! Bravo, ajde! Bravo! Počasi, ne spadaj! Se skoči, Kristjan! Ne zgubi! Vrni, trka, Blaž! Kaj niši situaciju, Nadaljuj! Gibanje, Denis! Noč ne govorimo, dobro je to, ajde! Vratno pejte! Ne beri ga ni notar! Brez Pavla, škopi! Šut! Bliže, igralca imaš! Čuvaj druga! Druga, Blaž! Sam! Ado! Offside! Idite se! Dobar je! Drži širinu, Cime! Na njih greš, morta ožak! Na njih, Cime! Zabi! Bravo, gibanje Brežoge! Vrti se u formaciju, ajde, Ado, zdržimo to, ajde! Yes! Vidite da gre! Kaj ne gre, pizdarija! Pazi levo, Žana! Počasi!
da zraven, no! Bravo, bravo, Koči, bravo! Prvi, ali! Idi cime! Počasi, 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 ne izpadaj! Dobro, dobro. Bravo, Dane, bravo, še! Ej, cime! Pazi levo! Bravo, Tadej, bravo! Bravo! Dvigaj ven! Ne, center, bravo! Stiga!